Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja nomor 73 garing UK garing K garing 8 Romawi garing 2019 tentang lulusan Universitas Kristen Indonesia Toraja pada akhir semester genap tahun akademik 2018-2019. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, lulusan Universitas Kristen Indonesia Toraja pada semester genap tahun akademik 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bangkai pada tanggal 31 Agustus 2019, Rektor Profesor Dr. Insinyur Daud Alamasam, Master of Agriculture. Daftar nama-nama wisuda semester genap tahun akademik 2018-2019 Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jenjang pendidikan strata 1. Pabron Yohanes Hirgodinus, Reski Salama, cepat-cepat Pak Luther. Natalia Santamani, Doni Toga, Restu Suhani, Marsyantin Rayu Baru, Isyan Rembon, Nova Ampulema, Eni Tangkemani, Reni Yanti Surat, Reka Siri Panggil, Ninse Mengesak Pangalu, Rosa Bunga Mawar, Opa Seba, Ida Mari, Linda Salina, Herianti Junior Phil,
Mayanti Datu Imo, Orene, Yasen Pabuta, Martin Rae Parapas, Sinta Yulianti Pindah, Reni Mayunal, Anti Pasole, Rinsai Sambuakan, Joti Peri Tampo, Normalia Sarung, Damaris Sakti, Melani Parindi, Nike Limbo, Seri Mangiri, Mirka Pakana, Agus Somba, Erdiawati Sante Timba, Yuliana Sanda, Randy Ramba T, Marni, Christina Tikri, Angel Devianti Tumoro, Esri Tonglo, Immanuela Sura Bandasa, Risa Tugun Sidani, Rizna Intanya Padi, Francisca Bonga Mangeso, Rita Sira, Ika Marte, Priska Palette, Valentina Saman Radawati, Mata Tala, Novita Pakamban, Lisa Panbon, Apriani Astuti, Charlotte Reni Palindana, Jeliani Arif Rata, Fitriani Sumari, Pinensi Mangiwa, Fitri Doni, Yurita Tirayani,
Pin Paimbo, Reni Saputri, Melda Sari Kamar, Yusrin Pali, Anti Sulu Rama, Riten Tumba, Tika Kartika, Hani Ripin Palai, Gunawan Bondo Palete, Perawati, Ona Kapayuna, Burinda Tampangalo, Evianti Pan, Anton Pabai, Albertin Palembang, daftar nama-nama wisuda semester genap tahun akademik 2018-2019 Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi pendidikan bahasa Inggris, jenjang pendidikan sarjana. Sevel Tony, Yakob Tulang, Dedo Setiawan, Rizal Tangadani, Yulianus Limbo Malo, Bagus Putra Mas, Indra Sule, Desi Padanian, Denny Dominikus, Meska Salubonga Rani, Antonius Mangesi, Rani Piro, Amelia Pamal, Nimba, Agustinus Billy, Riyati Sal, Irene Mirandi Putri Matanda, Christina, Yusriati Seha, Mekti, Dian Winarto, Krisdayanti Danan Paluna, Lorenzi Gloria Natalia, Rawil Bani,
Elisa Dato Pindah, Henry Christine Lolok Buah, Rosawinda Petrian Nike, Penny Krisdayanti, Cesaria Veronica M, Octavina Sulasi, Isriani Rantegua, Seskar Tagung Sandara, Johnny Sopa, Rahima Rahim, Charlotta Pada, Erna Palu, Reni, Noviana Gunasti, Reski Rafa, Pepe, Jenny Limong Buah, Yuliana Mungku, Yuli Kondopai, Esther Dine, Marcelina Tambor, Anugrah Tangke Timbang, Satriani Kondo, Milka Laku, Riana Tandia, Jendri Daud K, Seruni Bella S, Lukas Lapu, Elsa Yulina Kongguru, Meriani Ike, Diana Dwi Kurniasi, Agustina Tampak, Febrianti Kondo Alo, Mesiana, Pramila, Muammar Ibrahim, Rosniak, Tiko G. Shura, Marlina Rani, Helmi Sumbu R, Ariandi Pani, Nur Shansi,
Wendy Sulo Palua, Roni Manggit, Linda Limbo, Henry Ibrahim, Lisa Sombo Tau, Citrayanti Biak, Angel Belopan, Arnyati Yunus Mas, Yusam Pasasa, Selvi Sumari, Setri Sarif, Giuseppani Crisio, Michael Antonio,